umunyabwenge w'umuganga wo mu bihe bya kera witwaga Hippocrate uzwi nka se w'ubuvuzi bwa kizungu niwe wagize ati ibiryo byawe bibe umuti wawe n'umuti wawe ube ibiryo byawe. Ibi byonyine bitwereka ko ubuzima bwacu bwa buri munsi butangirira ku byo turya. Igitabo kizwi cyane cyanditswe na Dr. Michael Greger cyitwa How Not to Die kivuga ko indwara nyinshi zihitana abantu muri iki gihe nk'indwara z'umutima, diyabete, umuvuduko w'amaraso burya zifitanye isano ikomeye n'uko turya. Kandi nyinshi muri izo ndwara burya zinashobora kwirindwa binyuze mu mafunguro meza. Uyu munsi rero turaganira ku kintu cyoroshye ariko gifite imbaraga nyinshi, aho tuvuga ku biribwa 10 dusanga mu masoko yacu ya buri munsi bishobora kudufasha nk'urukingo kamere rw'ubuzima bwacu. Mbere y'uko twinjira neza mu kiganiro, niba unyuzwe n'ibyo tugiye kuganiraho wabitwereka ukora like, wibuke kandi no gusangiza iki kiganiro inshuti n'umuryango wawe kuko ni intambwe ikomeye mu gufatanya natwe kubaka buri munsi ubuzima bwiza. Karibu bantu b'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi tugiye kuganira ku mirire, aho abantu benshi batekereza ko kwirinda indwara bisaba imiti ihenze, guhora kwa muganga kenshi cyangwa gukoresha ibikoresho bya siyanse bikomeye. Ariko ukuri ni uko indwara nyinshi zitangira buhoro buhoro kandi burya no kwirinda byagombye gutangira mbere y'uko indwara ziza. Kwirinda burya bitangirira ku mahitamo ufata buri munsi ku mirire yawe. Muri make iyo witaye ku kurya neza ushobora kwikingira indwara nyinshi. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina turebere hamwe ibiribwa 10 bikora nk'urukingo kamere rw'ubuzima bwacu. Dutangiriye ku kintu abantu benshi bafata nk'icyoroshye cyane ariko burya nicyo cya mbere gikora umuti. Icyo nta kindi ni tungurusumu. Abenshi bayifata nk'ikirungo gusa ariko mu by'ukuri tungurusumu ni umuti karemano. Tungurusumu yo bita aye mu gifaransa ni ingenzi cyane ku buzima kubera ko irinda kandi igakomeza ubudahangarwa bw'umubiri, ikanarwanya indwara, igabanya umuvuduko w'amaraso n'ibinure bibi, igafasha umutima, ikanarwanya n'udukoko twangiza umubiri utubita bagiteri cyangwa na za virusi. Ifasha igogora ry'ibiribwa kandi ikagabanya kubyimbirwa mu nda. Icya kabiri gifatwa nk'urukingo kamere rw'umubiri ni ibitunguru muri rusange, ariko cyane cyane ibitunguru bya onyo. Ibitunguru bya onyo bifite akamaro gakomeye ku buzima kuko bikungahaye kuri antioxidants zirinda umubiri indwara, bigabanya isukari yo mu maraso, bikaba byiza ku barwaye diyabete. Bifasha umutima n'imiyoboro y'amaraso mu kugabanya ibinure bibi, bikanarwanya udukoko twangiza umubiri kandi bigakomeza ubudahangarwa. Icya gatatu mu bifasha umubiri nk'urukingo kamere rw'ubuzima ni izi mbuto zose zimeze nk'indimu n'amacunga. Aha niho vitamine C igaragarira, si gusa gufasha umubiri iyo warwaye, ahubwo izi mbuto zose zifasha kurinda ko wanarwara. Indimu n'amacunga bifite akamaro kanini ku buzima kuko birimo vitamine C nyinshi ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri, ikarinda inkorora n'izindi ndwara z'ubuhumekero. Izi mbuto zifasha mu igogora ry'ibiribwa kandi zigasukura n'umubiri. Zirinda nanone indwara z'uruhu kandi zigafasha umubiri kwivugurura. Zigabanya nanone ibyago by'indwara z'umutima kandi zigafasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Icya kane mu bintu twavuga ko bikora umuti ni imboga rwatsi. Abantu bakunze kuvuga ko imboga ari iz'abarwayi, ariko ukuri ni uko ahubwo imboga ari iz'abadashaka kurwara. Imboga rwatsi nk'isombe, dodo, inyabutongo, epinari, amashu, brokoli, imiteja, umushogoro, amababi y'ibijumba n'izindi zose z'icyatsi ni imboga z'ingenzi cyane ku buzima kuko zikungahaye kuri vitamine n'imyunyungugu nka fere, calcium na vitamine A na K.
zigakomeza ubudahangarwa bw'umubiri kandi zigafasha amaraso. Zifasha igogora ry'ibiribwa kubera fibre nyinshi zirimo, ku buryo mu gitabo How Not to Die umwanditsi agaragaza ndetse ko abantu barya imboga nyinshi bagira amahirwe yo kutagerwaho n'indwara zidakira. Aho havugwa nko kurwara umutima na kanseri zimwe na zimwe. Ku mwanya wa 5 haza ibishyimbo. Ibi ni nk'inshuti y'umuryango nyarwanda kuko birahendutse kandi byoroshye kuboneka, kandi nanone byubaka umubiri, bigakuza neza amagufa, bigafasha no kurinda indwara ziterwa no kubura intungamubiri. Ibishyimbo ni indyo ikungahaye ku ntungamubiri z'ingenzi ku buzima kuko bikungahaye kuri poroteyine z'inkomoko y'ibimera, bigafasha imikurire n'imbaraga z'umubiri. Birimo fibre zifasha igogora ry'ibiribwa no kwirinda kuribwa mu nda. Ibishyimbo kandi bigabanya ibinure bibi kandi bigafasha umutima. Bifasha nanone kugenzura isukari yo mu maraso, bikaba byiza ku barwaye diyabete. Ku mwanya wa 6 turahasanga ibijumba. Ibi ntibyari bizwi na benshi, ariko ibijumba ni byiza ku buzima kuko bikungahaye kuri fibre, bifasha igogora ry'ibiribwa. Birimo vitamine A na beta carotene bifasha uruhu, amaso n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ibijumba kandi bigabanya ibyago by'indwara z'umutima. Ibijumba bikungahaye kuri carbohydrate nziza kandi bitanga imbaraga z'igihe kirekire. Mu magambo make, ibijumba ni indyo y'ingirakamaro ku mubiri kuko bitanga imbaraga kandi bigafasha gukomeza ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 7 turahasanga avoka. Dore impamvu abakunzi ba avoka bakunze kuyita igaburo ry'umutima. Avoka ni nziza ku buzima kuko ikungahaye ku binure byiza bifasha umutima n'imiyoboro y'amaraso. Ifite fibre, ikorohereza igogora ry'ibiribwa, ikungahaye kuri vitamine n'imyunyu ngugu nka vitamine E, vitamine C na vitamine K ndetse na potassium. Avoka ifasha kurinda kwangirika k'uturemangingo no gukomeza uruhu n'amaso. Mbese avoka ni indyo yuzuye kandi ifasha umutima, igogora n'ubudahangarwa bw'umubiri. Bitunguranye ku mwanya wa 8 haza ikiribwa abantu benshi batazi ko ari umuti, ariko ibitoki burya ni umuti w'ibibazo by'igogora. Ibitoki biroroshye gusya, bigafasha igifu, bikagabanya ibibazo by'igogora, bigakumira ibibazo byo kugira impatwe n'impiswi. Bikungahaye kuri fibre zifasha igogora ry'ibiribwa, bikabamo ibinyamafu nka amido cyangwa starch bifasha kugenzura isukari yo mu maraso. Bikungahaye nanone kuri potassium ifasha umutima n'imiyoboro y'amaraso, nanone bigatanga carbohydrate nziza zitanga imbaraga z'igihe kirekire. Mu magambo make, ibitoki ni indyo ifasha igogora, umutima n'imbaraga z'umubiri. Ku mwanya wa 9 turahasanga ubuki. Burya ubuki si isukari isanzwe, ahubwo ni umuti karemano urwanya inkorora n'izindi ndwara z'ubuhumekero, ukarwanya indwara zo mu muhogo kandi ukongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ubuki ni bwiza ku buzima kuko bufasha ubudahangarwa bw'umubiri kubera intungamubiri n'imyunyu bwuzuyemo. Bugabanya ububabare buterwa n'ibicurane, bukagarura imbaraga vuba kandi bukoroshya igogora ry'ibiribwa. Bufite antioxida zifasha kurinda kwangirika k'uturemangingo tubita selile. Muri make, ubuki ni umuti kamere urinda indwara z'ubuhumekero kandi ugafasha ubudahangarwa n'imbaraga z'umubiri. Ku mwanya wa 10 turahasanga amagi. Amagi ni indyo yuzuye cyane ku buryo abantu benshi batamenya. Amagi akungahaye kuri poroteyine nziza zubaka inyama z'umubiri. Afite vitamine D ifasha amagufa gukomera no kwinjiza calcium. Afite ikinyabutabire cyitwa choline gifasha ubwonko gukora neza. Akagira antioxida zikomeye zifasha amaso n'uruhu. Muri make, amagi ni indyo yuzuye cyane kuko atanga intungamubiri z'ingenzi zishobora gufatwa nk'urukingo kamere rw'umubiri.
nk'uko tubibonye rero, ibiryo si gusa ibyo kurya, ahubwo ni umuti kamere ushobora kudufasha kwirinda indwara no kubaka ubuzima bwiza. Buri funguro ni amahitamo, kubaka ubuzima cyangwa kwangirika. Hitamo ibiryo rero byubaka umubiri, byongera ubudahangarwa kandi bigafasha umutima n'ubwonko. Ibyo turya uyu munsi biba bizagira ingaruka ku buzima bw'ejo. Rero mbere yo kurya ubanze wibaza uti, ese ibi ndimo kurya biranyubaka cyangwa biranyica buhoro buhoro? Nk'uko Hippocrate yabivuze, nanone nk'uko n'igitabo How Not to Die kibisobanura, ibiryo ni umuti iyo uhisemo neza. Murakoze rero kudukurikira uyu munsi. Ntiwibagirwe gusangira uyu mwanya no gusangiza iki kiganiro inshuti zawe, kugira ngo n'abakunzi b'ubuzima bwiza bagire amahirwe yo kwiga no kurya neza. Tuzongera guhura mu kiganiro cy'ubutaha, aho tuzavuga ku ngaruka z'ibinyobwa birimo amasukari mu kwangiriza ubwonko bwacu. Naho ubutaha rero, mugire ibihe byiza.